Kedam tang phai kuni ni phai krip liar ni Karbi Anglong Autonomous Council pen Arboretum cum Craft Center long kepaman pon 6 schedule puthak klar dagalam thera raphan kapachini ponche phanpura 6 schedule seminar padupon lo Kedam tang phai kuni ni phai krip liar ni ke phapon 6 schedule krungching sai mai kapadupon bangke ahok pet ke 6 schedule krung sai amai kali Ratchari ali aphan lapen radaphan apor kapahing no lapen radatangka kapana hok aphan chot labang solam thela ke nilile kaninjelam thekali Lapen kedam tang phai kuni ni phai kreser kebarni ASDC sai hemalong ASDC HTL APHLC Jakas pendanglok songner kebatum kaching room pen pherangkia mailong Jakas amai phu khorsing teron pen kaninjelam the In the so-called seminar therefore was politically motivated, a waste of time, energy and resources. However, the outcome of the seminar must be made public as a big amount of public money has been spent in organizing this seminar. Lastly, the joint and coordinated efforts of the ASDC, the APHLC. Bangso hut ke bang advocate atum penseta me ningje ponloke. 6 schedule ja konga bangke thedung lapen Karbi Anglong Autonomous Council aphan nang pilo. Bonta Karbi Anglong Autonomous Council kachari atum chirim chibi thek thepen ame tha ja kong chehar jak thek thedak pulote ko pujilang pusi ningje ponloke pusi APHLC amai phuje ai kathar pen ningje pon. Employed youth সকলে এতিয়া unemployed হৈ গল আৰু দুখিয়া হৈ গল সকলোৱে হেতু আমাক দুখিয়া কৰাটো কেতিয়াও এটো আমাক মৰম কৰা বুলি ক'ব নোৱাৰে আৰু আমি ডিমান্ড কৰিছো যে হাৰিয়ে কৈছিল যে যদি গভৰ্ণৰে সহি নকৰে তেতিয়াহলে তেওঁলোকে কোৰ্টলৈ যাব লাগে বুলি কৈছে এতিয়ালে আমি ডিমান্ড কৰিছো KAAC আমি লিখিতভাৱেও দিলো অলৰেডি তেওঁলোকে KAAC against government of Assam against case file কৰিব লাগিব কাৰণ হেই যেটো petition আমি ফাইল কৰিছো PIL number 9/17 হেইটোত government of Assam আৰু তাৰ secretary including the governor are parties to the case আৰু তেওঁলোকে case agree কৰিছে যেটো হাই কোৰ্ট অৰ্ডাৰ দিছিল তেওঁলোকে কৰিম বুলি কৈছে এতিয়া কৰা নাই এটোতে তেওঁলোকে কন্টেম্প কৰিছে হাই কোৰ্ট অৰ্ডাৰক কন্টেম্প কৰিছে News report Longsodar Inti Karbi Anglong Live